Navê temaşevanên hêja gera me ya li pêncemîn pêşengeha Şehîdher Gula Pirtûkan didome. Li vê derê jî komîteya amedekar a vê pêşengehê mamoste Efaf heskî bi me re ye. Velê mamoste Efaf em ji we jî guhdar bikin di amadekirin û hazirkirina vê pêşengehê wekengî dest pê kir çawa hazirtiyek jî rahat kirin. Sersera serçavatine em jî qîratna we dikin televizyona Ser TV. Ji xwe wek komîte amadekar ev demek du dirêj yani em haziriya vê pêşengehê dikin. Ji xwe ev pêşengeh her sal aynî demê de ev pêşengeh têr daxistin. Ev pêşengeh dibin dirûjmeya pirtûk rejana jiyanî ye. Ji xwe haziriyê me wek komîte amadekar çawa em dikaribin têkiliyên xwe bi dûr neşrên derve yan got tevlî bibin. û ji xwe gelek kar û xebatê jê hate kirin. Him her komîtak berpirsyarê yanî karekî bû. Ê têkiliyê wanî got bi dûrneşir re yên derve yên jî got bi kesayetên got tevlî bibin wek şexsiyatên nivîskar got pirtûkê xwe yên yan jî ê hatibin çap kirin got imze bikin yan jî got hatin imzekirin û hatin çapkirin hatin imzekirin got dindirê vê pêşengehê de bê imzekirin. Ji xwe îsal wek vê pêşengehê hezar yani bêjin 1035 عناوین vir de îro pêşengehê de 13000 nisxe hani yani em bêjin zêdetirî xwe ji salên borî de ev pêşengeh yani pirtûk zêde ne. Ji xwe wek em dizanin jî yani nehê ma hefta dest pê kir pêncê ma heşta bi dawî dibe. Ji xwe dindirê vê pêşengehê de fotoğrafên yani em bêjin pêşengehek fotografiyên esayîşê jî hate erdkirin û imzekirinan nivîskarên got pirtûkê wan hatibûn çapkirin ew jî hat imzekirin. Ji xwe dindirê wê de jî şagirtên got bi ser ketin asta yekemînê Bakalorya ew jî hatin pêşwazîkirin ji aliyê dûrneşrên got dindirê pêşengehê de komîte amadekar hatin pêşwazîkirin. Ji xwe hîn jî bernamej berdewamê semîner jî tê dayîn û di wê filmeke ji ser serêkaniyê jî ji navenda ji aliyê ji navenda şopêndarên rojê jî wê bêldarxistin. Birêz Efaf em ji we guhdar bikin yanî darxistina pêşengehên bi vî rengî derfetekî çawa ji bo em bêjin belavkirina çanda xwendinê nava civakê de tirolekî wê ya çawa dibînin. Rast wek em dibînin yani ev 5 sal ev pêşengeh têr darxistin. Ji xwe herî wê balkêş dema herkes ana ji xwe dipirse dibêje çima bi navê Şehîd Herekol ji ber got em ji xwe em Şehîd Herekol hemû şehîdên got ser em bibîrsînin em bijna xwe li ber wan ditewînin. Şehîd Herekol yekî kesekî nivîskar bû yani hiş xwendinê nîvsandinê pirtûka dikir yani ev pêşengeh bi navê Şehîd Herekol hate kirin. Ji xwe wek em dizanin yani girîngiyan xwendinê di nava civaka me de di salên borî de ji ber got derfetên yan pirtûk jî tune bûn di nava civakê de yani nikarîbûn bi destxistina encama me yekê ku em çawa dikaribin di nava sasiyên rêveberiyan xweser yan jî di nava şagirta de yan jî di nava ciwanên me de di nava civakê de em çawa yani pêşxistina xwendina pirtûkan em bînin li pêş û em çawa dikaribin girîngiya wê ya herî mezin got çi qesî insan yani mirov bi xwendinê rê xwe li pêş dixîne asta wî zanistiyê fire dibe. Yani dimejiyê xwe de gelek tiştan lêkolîn dike dibêje wê çawa dikaribe di aliyê xwendinê de ji ber xwendin tiştê got herî insana li pêş dixîne di dîrokê de tê xuya kirin çi qesî heta di dîroka xwe tê nazkirin tê dîroka xwe naz dike çi qêse di dîroka me de qir kirin çêbûn komkujî çêbûn yani di riya xwendinê de çi qesî de dikare wek kesayetê xwe te ava bike wek kesekî te ava bike di riya xwendinê de em çawa karibin pirtûkên got berê
دست من نکاری و دست خستنا ای سال ام د پیشنگه خود د پیشنگه ها شهید هر کل به گلک عناوین جور بجور هنه ام دکاری بن هن ام بخوینن هن ام لیکولین بکن یعنی و انجام کی پرمزن دده و بده دواری پرتوکین کردی دبر همین کردی چاوانه آستا بجم تایبت رنگینی از جنیجی دلساندنا پرتوکین بر همین ویدری هی چاوان راستی ام بیجن شورش روجاوا ده شورش زمان جی جبر گو ام گله کی زمان خواهد بون درخستن پیشتین زاننگه هیمو دبستانی مهاتن وکرین هم دماده گله شاگرد یان جین ماموسته خواستن آوانی گو یعنی داخوازی آوان گو کاربن پرتوکا کردی بخوینن و هم خونو خیال خوشی پیک بینن گو کاربن پرتوکا کردی بخوینن شخود هندره پرتوک ده هندره پیشنگه دیجی بشکی کردی تایبت هی پرتوکین کردی و يعني امبيجن قالك جي مع مستا يانجي يجو حسكريه in زمان كردي جو بكردي بخوينن هنا و افرتو قرتن خوجي يعني قرتن سرخ جو قارب بام فرتو كابخوينن شخو هجماري جنجي ايصال هجماره كبرمزن جو جنين مين نيفسكار بزمان داي كي نيفساندن فرتو كي خو هم جمله چيروكي هم جمله هلبستي هم جمله روماند يعني چاوا جن کسایت خو دملی زمانی کردی ده هاو هستی خوی هندورین چاوا آنی بو درخستو بود هندره بنیویس خو به پینوس خو ایرو امجی وک جن همو جنین نیویسکار ایرو شورش که به پینوس خو دکن نیفساندن آوانی به زمانی کردی شورش که پرمزنه شخو ام بیجن لگوری سالی بوری سال بهتر هبون و يعني ام بیجن دمات البینه پرتوکن جنا بدي زمانه هبن زمان كردي زمان عربي هر يك الجوري درفتي خو هر يك الجوري هسه خو يعني بيتر تبليبونا وان هبون و همجي يعني امبيجن اقبال جن يعني سردانا بشنگه بيتر بو الامام مصطفى فهمجي دوی هی دنه شخوا تجي برهمه که بجداری و بشنگه بو پرتوکا هلبستو شخوا از گلکی سر بلندم دەستپێکی ئەزوەک عفاف شۆرەشە ڕۆژاوا دمەخۆناس کرد دەستپێکا تەفگەرێدە شۆرەشێدە خۆناس کرد وەک عفاف چاوا دیکارە کەسایەتا خۆ ئاوا بکێ چاوا دیکارە بە ئازادی بنیویسا خۆ بنیویسینە راستی ناوا gelek kar û xebatên got ez tevlî bûm yek jî hezkiriyê min ji alî xwendinê de ji alî nivîsê de min pir hez dikir min çawa dikarî bû ez nava şoreşê de ez xwe bikim yanî ez hem nivîsa xwe bikim hem xwendina xwe bikim hem kar û xebatê xwe jî bikim ez min jî wek berhemekî ez helbesta dinivîsînim ez gotara dinivîsînim kurta çîrok jî nivîsandine şxwe ez destpêka şoreşa Rojava de me Kurdî jî nivîsan lê yanî يعني تمني بتشوف دم عربي نيفيساندن مش خوش برولو بينوسام در يعني سر نيفسي عربي بو ما قال لك هلبست يعني ام بيجن جمارك باشا بكردي نيفيساندن لي هري جو السر ساكني مراسي برتوكا يعني برهم يمني جو هلبستين عربي بو ايصال اجي وك جنكي استبلي بوم ببرتوكا اخو بزماني عربي اشخوا ازبي برتوكي يعني هم كيف خوشيه كه هم سر بلندايه كه جو ايرود بيشنگها هر كل ده شهيد هر كل از تبلي بومه دياري همو دسبك ريبر ابو ديكم جبرگو او ما مستي هري مزن يجوج بو بيشنگش بو همو جنا بيشوان خطا ازاديه جو قارب جن غوا خوباويجه و همو دياري همو شهيدا ديكم مالباتا خود کمیا گو بو دسته که جمر کو از گیام و
به اصلاحان و همو حوالین گو پیشگیری هم گرتن هم جالیه یعنی چاواکاری بون دعمام مساندام گود از کاربم خوندنا خوشی هم جالی نویسیده بکن هم جالی چاپ کرنی ده یعنی از وانگله کی سپاس دکم بردوامیا نویسی بردوامیا خوندنی جبرگو ایرو پیوستیا مگله کی پیهیه جبرگو ایرو هم جواکا خود چقیسی بکه لخوندن نفساندن آزارین جیانی آزارین جواک ایرو تنین زمان ایرو از بیجموی هر کسی که دکار ایرو سرما نویسان بنویسینه لی ام وقجن وک خبرکارین نویسی ام چوادکارین آزارین جواکا خو ین خوی هستی خوی هندورین چوادکار به الپیش بخینه اجبرگو او درفتا امبرین تنبون ها درفت هي ام دکارن با آزادی ام پینوسا خوشی بکار بینن ام با آزادی پرتوک خوشی چاپ بکن یعنی تنی تیری ناکه دماغو از پرتوکا که چاپ بکم یعنی از بیجم هیناج مردوی وکجن تکوشینا جن خباتین جن دناوا هنری دناوا چاندید بله انجی پرتوکا تا پیروست کن و گلک سپاس کنه دما خدامت تبی و کار وجی پر هبو سپاس دیگه مزوجی سپاس دیگه سر چاواتم